Ancha munasqa masi imasumaqta waqmanta kay lección de escuela sabática nesqapi tuparillanchista. Imasumaqta masi ñawpaqtaraq yanchisman asuykusun mañakuy chawpinta. Ancha munakuq yayay hanaq pachapi tiyaq. Imasumaqta ki horas ki sumaq simiykita waqmanta kichariykusaqku. Imatachus husqana p'unchaymanta yachaqayta munayku. Yayay, Santo Espirituyku chawpinwan yanapaykuwayku, yuyayta quykuwayku entendinaykupaq atipanaykupaq. Chaytan ki horas imasumaqta waqharikamuyku. Sapallan Jesucristo churiki sutimpi hinataq kachu. Amén. Masi masumaqta kay suqtakaq yachaypiña tuparillanchistaq. Lección número 6. Yumachayninpi nin masi la hora de su juicio. Juzgana p'unchay. Ichirayku masi yanchispaq siminman hina imasumaqta kunan qawarishasun imanchi juzgana p'unchay haykaq masi. Chaypaqtaq puririsun haqay texto central kashan noqanchispaq kay lección uhupi haqay Romanos qillqapi. Libro de Romanos chunka 15 t'aqayninpi capítulo 13. Yupaynintaq kashan chunka uqniyuq chunka ishkiniyuq kama versículo 11 y 12. Ahinata nin yayanchispaq simin masi. Chaykunata ruwanaykichis ima timpupichus kasqaykichista reparaspa puñuymanta riqch'arinaykichis timpuñan. Kunanqa iñisqaykichis timpumanta aswan sispapiñan Diospaq q'ispichinasuykichis timpuqa kasyan. Tutaqa tukukapushanñan, ñan illarimushanñan. Chayrayku tutayaqpi hina ruwasqanchiskunata wikch'upuspa k'anchaypi maqanakuna armakunata hapisun. Masi wayqiypanay imanishan yanchispaq simin wayqiypanay puñuna tiempo tukukapunña. Imaraykuchus q'ispichiqninchis hamushanña y q'ispikuy p'unchay chiramushanña. Chayrayku masi niqch'arinanchis hatarinanchis. Ichirayku kunan yanchispaq siminman hina qhawarisun ki estudio de la escuela sabática ki suqta yachaypi chay juzgana p'unchaymanta masi. Puririsun haqay domingo p'unchayman. Domingo p'unchaypi umachayninpi ahinata nin la purificación del santuario. Diospaq wasinta ch'uyayachaymanta. Hayk'aqmi masi chay Diospaq wasin nisqa santuario ch'uyayachisqa tarikunqa. Imaraykun profeta Daniel rikurirqan masi rikuyta rikurqan haqay ishkay waranqa kinsa pachaq p'unchaymanta. Chay qhipantataq Diospaq wasin ch'uyayachisqa tarikunqa. Chayta masi purarisun haqay Daniel qillqaman. Libro de Daniel pusaq t'aqaynin capítulo 8. Yupaynintaq chunka tawayuq versículo 14. Chaypi masi ayparisun. Hayk'aqmi Diospaq wasin santuario nisqa ch'uyayachisqa tarikunqa. Chaypi imasumaqta rikuchiwasun. Ahinata nin yanchispaq simin. Libro de Daniel capítulo 8. Pusaq t'aqaynin yupaynintaq chunka tawayuq versículo 14. Hinan payqa nirqan ishkay waranqa kinsa pachaq p'unchaymi sacrificiota mana haywanqakuchu tutamantanpis ch'isiyaykuytapis.
Chay qhipatataq Diospaq wasinqa ch'uyayachisqa kapunqa nispa. Masi, imata kaypi uyarishan profeta Daniel? Masi, Diospaq wasinmi ch'uyayachisqa tarikunqa hayk'aq maypachachus tukukapunqa iskay waranqa kinsapachaq p'unchaymanta qhipanman después de 2300 tardes y mañanas. Ichaqa imataq chi Diospaq wasin ch'uyayachi? Daniel judío kayninpi entenderqan chayta. Imaraykuchus Haqael Israel llaqtapi Judá nación nisqapi suyupi sapa wata tukuypin wawmasi junt'akurqan kay Diospaq wasin ch'uyayachi purificación del santuario. Chay p'unchaymi sutichasqa karqan día de expiación, día de juicio nisqa juzgana p'unchay. Chaytaqa Daniel entendisarqan. Ichaqa pay mana entendisarqanchu imata chi iskay waranqa kinsapachaq p'unchaymanta mana entendisarqanchu. Chayrayku pay kikin versículo 27 nisqapi iskay chunka suq qanchisniyuq yupayninpi nin manan nuqa entenderanichu imaninantan Dios nisarqa iskay waranqa kinsapachaq p'unchaymanta. Chayrayku masi kunan chayta atipananchispaq entendenanchispaq ima sumaqta lección apamusan ayparinanchispaq imaninantan nisarqan chay ángel chay visión rikuriypi Daniel uyarisarqa. Chayman kunan puririsun masi. Lunes p'unchaypi umachayninpi nin los 2300 días y el tiempo del fin. Haqay iskay waranqa kinsapachaq p'unchaymanta hayk'aq wawmasi juntakunqa haqay p'uchukay tiempopi, tiempo del fin. Wawmasi, yanchispaq siminman hinaqa chayrayku Daniel mana entenderqanchu imaraykuchus mana tiempunpaqchu kanan karqan sino qhipa tiempupaq p'uchukay tiempupaq kay profecía kay rikuri iskay waranqa kinsapachaq p'unchayqa manan Danielpaq tiempunpichu junt'akurqan junt'akunan karqan qhipamanraq unay tiempumantaraq hayk'aq nishan p'uchukay tiempopi. Chayta kunan qhawarisun masi yanchispaq siminman hina askha kutita ninqa ángel Danielta manan kunan tiempupaqchu kimatachus qan rikushanki ki iskay waranqa kinsapachaq p'unchaymantaqa junt'akunqa wawmasi nishanmi Danielta hayk'aq junt'akunqa p'uchukay tiempupiraq. Chayrayku wawmasi puririsun chay qillqaman. Daniel capítulo 8 pusaq t'aqaynin chunqa qanchisniyuq yupayninpi nin aqnata versículo 17. Chaymi payqa asuykamuwarqan qayllaykamuwaqtintaq sinchita qhaqchakuspa pampaman uyampanmanta wich'ukurqani. Paytaq niwarqan qan runaq churin entende kay rikuriyqa p'uchukay tiempupin junt'akunanpaqmi nispa. Wawmasi manishan imatachus rikurqanki chi iskay waranqa kinsapachaq rikuriyta manan kunanchu junt'akunqa entende nishan p'uchukay tiempupaqmi tiempo del fin. Nillantaq versículo 19 chunka isquniyuq yupayninpi nillantaq uyari. Hinaspan niwarqan noqan willasqayki k'araqta phiñakuspa Diosta imatachus ruwananta rikuriyqa la visión p'uchukay tiempupin junt'akunqa waqmanta kutichillanta hayk'aqmi ki iskay waranqa kinsapachaq p'unchay rikuriy junt'akunqa wawmasi p'uchukay tiempopi tiempo del fin. Y kunan puririllasontaj iskay chunka suqtayuq yupayninman versículo 26
Chaypi tarillasuntaj ima sumaqta nillanqataq ángel nin ch'isiyaykuytapas tutamantantapas rikuriymantaqa willasqayqa chiqaqmi nishan ángel Danielta. Imatachus rikurqanki chi ch'isiyaymanta tutamantanmanta chi ishki waranqa kinsa pachaq p'unchaymanta chiqaqmi nishan. Hinaña mana intendishankichu ichaqa chiqaqmi nillantaq yanchispaq simin. Qantaq chay rikuriyta sunqullaykipi hap'iy. Imarayku? Unay tiempomantaraqmi hunt'akunqa nispa. Masi. Imatachus ki profeta Daniel rikusharqan. Timpunpaqchu kanan karqan chay. Mana masi. Ki rikuriyqa kanan hunt'akunan karqan p'uchukay tiempopi unay tiempomantaña. Chirayku masi nimusayki. Waki masinchiskuna ninku manan chayqa hunt'akapuñan Danielpaq tiempumpi. Y cuerno pequeño chay huch'uy waqrachaqa Antíoco Epífanes nispa uyariwaq. Mana masi imarayku. Imaraykuchus chay runaqa mana tiempo del fin p'uchukay tiempopichu kawsarqan, sino Danielpaq qhipallanman. Chayrayku nishanchis masi, ki visión, ki rikuri, ishkay waranqa kinsa pachaq p'unchaymantaqa, hunt'akunqa masi p'uchukay tiempopi. Ichaqa nillasunmanta, qan yachankiña. Maypachachus profecía nisqata qhawarishanchis yanchispaq siminpi, p'unchaykunaqa t'ijrakunan kashan watamanmi, día por año. Iminatachus yanchispaq siminpi nin, haqay números qillqapi chunka tawayuq taqayninpi, 15 chunka tawayuq yupayninpi, día por año. Chayrayku angelpis nishan manan kunan tiempopaqchu, manan ishkay waranqa kinsa pachaq p'unchayllachu. Uqsimipiqa nishan ishkay waranqa kinsa pachaq watamantaraqmi hunt'akunqa. Ima? Diospaq wasin ch'uyayachi, purificación del santuario. Chayrayku masi mana Danielpaq timpunpaqchu karqa. Ichaqa kunan Dios entendinanchista munan. Qanta purikushawa hayk'aqtaq wayqi turay haqay p'uchukay tiempuri tiempo del fin. Chirayku masi qhawarishankipis hina qanqa waqmanta libro de Daniel nisqata allinta ñawinchanayki. Chaypin tarinki masi 15 profecía nisqata ima sumaqta pisimanta pisi susikumanta masi yachachiwasun hayk'aqmi hunt'akun haqay tiempo del fin nisqa. Daniel qillqapi tarinchis haqay ishki t'aqapi Daniel capítulo 2 chaypi tarinchis haktun suyukunata imatachus Nabucodonosor musqukurqa y Daniel chayta riqsichirqa. Chay quri uma karqan Babilonia, brazos y pechos de plata karqan Medo Persia, chay vientre de muslo y muslo de bronce karqan Grecia y piernas de hierro nisqa karqan Roma suyo. Chaymantataq tarinchis chakinpi hierro, fierrowan hallp'awan mezclasqata reino dividido. Y chaymanta tarinchis piedra, rumi, hatun rumi, reino eterno, Jesucristo hamunan, unchay. Chay kikillantataq tarillanchista haqay Daniel capítulo 7 masi, waq riqch'anachiy salqa animalkunawan, león, kikin Babilonia suyllatataq riqsichiwanchis, oso, Medo Persia, haqay leopardo, Grecia, haqay millay manchana animal, bestia espantosa, Roma suyo. Ichaqa Daniel petarillanchista masi, chay Roma dominio patanman, qhipanman, pi ikhurimunan karqan cuerno pequeño, huch'uy waqra. Y huch'uy waqra masi dominarqan históricamente haqay 538 yaqapis hasta 1798. Chay qhipanmanraqmi masi tiempo del fin. Y Daniel rikuchawllansitaq
Chiqipanman wamasi ima hanaq pachapi kicharikunan karqan juzgana p'unchi, tiempo del juicio. Kikillantata haqay Daniel 8 y 9 qawarishanchis kunan rikuchiwallansita wamasi. Medo Persiawan qallarin haqay carnero, chaymantataq macho cabrío haqay Grecia, chaymanta rikurin haqay huch'uy waqraq hatunchakusqanta, el cuerno pequeño hanaq pachamanraq chiyarqa. Kikin iminapichus Daniel 7 kikillantataq rimasallanta, chiqipaman tiempo del fin. Y chay qipanmanraq profeciata rikushanchis Daniel 8:14. Daniel uyarirqan, rikurqan haqay rikurita, ishkay waranqa kinsa pachaq p'unchaymanta, las 2300 tardes y mañanas. Chiqipantataq Diospaq wasin ch'uyayachisqa tarikunan karqa. Chayrayku nimushayki. Chayrayku ángel nirqan Danielta, manan timpuykipaqchu, uchukay tiempupaqraqmi. Chayrayku qawarinanchis, haqay 1798 ñawpaqman qawarinanchis wamasi, kunankama qipanmanraq juntakunan karqan que Diospaq wasin ch'uyayachi, purificación. Imaraykuchus chaypiraq juntakunan karqa. Chayrayku ima sumaqta waqmanta leccionta kutirispa wamasi tarinchis, haqay martes p'unchaypi ima sumaqta umachayninpi nin aqnata. La instrucción del ángel a Daniel. Iminatan haqay ángel yachachirqan Danielta, imaraykuchus pay mana entendisarqanchu iman chay ishkay waranqa kinsa pachaq p'unchaymanta. Y chayrayku kunan ángel wamasi entendinanpaq chay ishkay waranqa kinsa pachaq p'unchaymanta, las 2300 tardes y mañanas, kunan pay t'aqanqa uq parte, ishkayman t'aqanqa entendinanpaq. Chayta puririrson wamasi Daniel qillqaman. Esqun t'aqaynin, capítulo 9. Yupaynintaq ishkay chunka kinsayuq uyari ajinatanin. Jispaq simin. Mañakuyta qallarishaqtiykin, Dios kutichimurqasunki, nuqataq chayta qanman willanaypaq hamuni. Diospa ancha munasqan kasqaykirayku. Chayrayku, maquilla uyariway rikurita entendinaykipaq. Imanishan ángel wamasi? Maquilla uyariway. Wamasi qampis maquilla uyarikuy. Maquilla qhaway Diospaq simenta. Imapaq entendinaykipaq. Y kunankipi qhawashankipsina rikushankina ángel yachachinqa Danielta, iminnan t'aqarqan chay ishkay waranqa kinsa pachaq p'unchaymanta, t'aqapunqa qanchis chunka semanata waqta Israel llaqtapaq. Chayta nin ishkay chunka tawaq yupayninpi, versículo 24. Chaywan qallarisqa wamasi, uyari. Qanchis chunka semanan t'aqasqan kashan Israel llaqtaykipaq ch'uya llaqtaykipaqwan. Wamasi, chay ishkay waranqa kinsa pachaq p'unchaymanta hayka timputan t'aqapushan Israel llaqtapaq. Yanchispaq siminin qanchis chunka semana, 70 semanas. Y nuqata purimusay, hayka p'unchayniyuqtaq semanari, 7 días. A ver, 70 semanas por 7 qan multiplican wamasi, haykaman qusunki 490. Y kunan qawarinchisña, mana diaslachu kanan. Profeciaman hinaqa chay p'unchaykunaqa wataman tukunan karqan. Chayraykuniki mana 490 diaslachu, sino 490 años. Tawa pachaq isqun chunka wata, 70 semanas. Qanchis chunka semana. Chaymi t'aqasqa kashan, imapaq nin Israel llaqtapaq. Ichaqa qanta purikushaqa, hayk'aqtaq chayri qallarin yupakuyta. Sis ayparusun hayk'aqmantan yupakun,
aypasunmi hayk'aqmi tukukunqa wamasi. Chayman puririsun versículo 25 iskay chunka pesqayuq yupayninpi nillanta uyari wamasi. Aqnata nin yayanchispaq simi. Kayta yachanayki entendinayki nishan Ángel Danielta. Jerusalenta waqmanta sayarichinapaq perqanampaqwan kamachisqa simi lluqsimusqanmanta pacha. Wamasi. Hayk'aqtaq yupaykuyta qallarinanki tawapachaq isqunchunka wata. Israel llaqtapaq t'aqasqa kasqanta. Maypachachus kamachikuy simi lluqsimunan karqa haqay Jerusalén llaqta thunisqa kasharqa chayta waqmanta sayarachinankupaq. Históricamente wamasi, bíblicamente nisqapis, hayk'aqtaq chay kamachikuy simi lluqsirimurqa. Wamasi rikushanki chaypi. Año 457, orden de Artajerjes. Chaypi wamasi chay kamachikuy simi lluqsirimurqa. Jerusalén llaqtata sayrachinapaq perqanapaq. Chaymanta pacha yupananchis wamasi ñawpaqman hayk'ata. Chaypi yayanchispaq simin astawan niwallasuntaq. Ima sumaq ki yayanchispaq siminqa. Chay kikillampitaq nin wamasi. Diospa aqllasqan kamachikuq hamunankamaqa pitaq ki Diospaq aqllasqan kamachikuq. El Mesías Príncipe Jesucristo hamunankamaqa hayka pasanan qanchis semana kanqa y suqta chunka iskiniyuq semanapiwan. Wamasi. Chay decreto chay kamachikuy simimanta yupanayki qanchis semanata. Chaypi rikushanqan qanchis semana. Nillantaq suqta chunka iskiniyuq semanatawan. Yupanayki maykama chiyanqa chay? Jesucristo haqay Mesías Príncipe anchikama aypanqa. Y chaypitaq chay Mesías ungisqa tarikunqa. Rikushanki hina wamasi. Chay 457 ñawpaqman yuparinki. Más 69 semanas. Wamasi ayparisun año 27. Chaypi Jesucristo yanchispaq siminman hinapuni bautizakurqa. Pay ikhurimurqa. Ima sumaq ki profecía nisqaqa wamasi hunt'akushan q'apaqta. Ichaqa imaraq sucedenqa chay 62 semanas qhipanman. Imaraq sucedenan. Nillantaq versículo 26 iskay chunka suqtayuq yupayninpi astawan yapayku. Uyari. Suqta chunka iskiniyuq semana tukuqtintaq Diospa aqllasqan kamachikuqqa wañuchisqa kanqa. Wamasi. Chay suqta chunka iskiniyuq semana qhipanmanmi kay Mesías nisqa wamasi wañuchisqa kanqa. Qanishawaq. Y wamasi chayta kunan astawan sutinchaykusun imaraykuchus leccionpis chayta apamusha. Kiykama wamasi nimusayka. Chay qanchis chunka semanamanta hayka semanatañan qhawarunchis. 7 semanas más 62. Hayka semanan faltan wamasi semana chay qanchis chunka semana juntakunanpaq semana. Falta una semana. Rik anchita kunan qhawarisun wamasi miércoles punchaypi nin umachayninpi el Mesías cortado. Iminan Jesucristo wañuchisqa tarikurqa. Haykaq chay última semana. Junt'akapunanpaq chay qanchis chunka semana Dios t'aqarqan chay iskay waranqa kinsapachaq p'unchaymanta t'aqapurqan chay 70 semanas nisqata Israel llaqtapaq. Ima chay semanapi wamasi semanallaña faltashan junt'akunan karqa. Ima tarinchispis. Versículo 26 nin iskay chunka suqtayuq yupayninpi nin chay Mesías nisqata wañuchisqa tarikunqa. Hayk'aq wañuchisqa tarikunqa preciso. Chaytapis wamasi yanchispaq simi ima sumaqta yachachiwanchis. Versículo 27 iskay chunka qanchisniyuq yupayninpi nillanta.
kaq semanatataq, ¿ve? Faltashan semana rik, chi kaq semana ashka runawan allintapuni rimanakunqa. Chay kushkan semanatataq sacrificiotawan ofrendatawan qulluchinqa. Masi. Chi semana 27 hasta el año 34, 7 años. Kushkanri año 31. Y minan nishan chi semana faltasqa 7 años. Kushkan semana pinin sacrificio masi ofrendapawan qulluchisqa kanqa ara César. Imaraykuchus chay Mesías Diospaq akllasqan wañuchisqa kanqa. Y masi chiqaqpuni historiaman hina Jesucristo wañuchisqa karqa. Chayrayku chiqipanmanqa manaña kunanqa sacrificiota imimana animalkunata haywanchisñachu ni ofrendapi. Imaypachachus pay cruzpi wañusharqan masi chay viernes p'unchay chay kushkan semanapi año 31 juntakusharqa haqay templopi masi Jerusalén llaqtapi cortina nisqa ishkiyman llik'ikurqan hawanmanta urankama. Hinallataq sacerdote wañuchisharqan corderota justus Jesucristo chakatasqa kashaqtin mana cordero wañuchisqachu karqa escapapurqa. Imaraykuchus chiqaq cordero nisqa Jesucristo wañuchisqa tarikusharqan haqay última semana nisqapi. Chaykama kunan masi juntarapunchis chi qanchisqa chunka semanata, las 70 semanas. Chita kunan kan rikushanka masi jueves p'unchaypi. Chita kunan astawan p'uchukaypunanchispa qhawarisu. Jueves p'unchaypi nin masi el año 1844. Imarayku ninki watata waranqa pusaq pachaq tawachunka tawayuq wata. Imarayku chay wata masi. Chay wataya chay Diospaq wasin ch'uyayachiy qallarirqan hora del juicio. Imatachus yachachishan chay masi. Chayrayku ñawpaq ángel haqay Apocalipsis qillqapi hatun kunkawan nishan haqay chunka tawayuq t'aqayninpi qanchis yupayninpi capítulo 14 verso 7 nin juzgana p'unchaymi chayamunña. Kipi qan qhawarishanka masi. Chi ishkay waranqa kinsapachaq p'unchaymanta watamanta hayka timputan Diosninchis t'aqapusqa Israel llaqtapaq qan yayparunkiña. Qanchis chunka semana 490 años. Maymanta haykaqmanmi chiyanchay masi ayparunchis. Chay kamachikuy simi Jerusalén hatarichinapaq pirqanapaq lluqsimusqa 457. Chayman ñawpaqman purinki 490 años más 70 semanas aypanchis al año 34. 15 chunka tawayuq watama. Ima sucederqan chaypi Esteban nisqa rubiwan ch'aqispa wañuchisqa karqa. Ichaqa chi ishkay waranqa kinsapachaq p'unchaymanta hayk'araq puchushan masi. Chaypi qan rikushanki 1810 años. Chayraq puchushan junt'akapunanpaq. Waranqa pusaq pachaq chunka watayuq junt'akapunanpaq. Chay 15 chunka tawayuqman chay 1810 años nisqata yapaykunki ñawpaqman hayk'aman chiyasun masi 1844. Haqay waranqa pusaq pachaq tawachunka tawayuq wataman. Iminnan Daniel uyarirqa. Ishkay waranqa kinsa pachaq p'unchay qhipatataqmi Diospaq wasin ch'uyanchasqa tarikunqa. Ch'uyayachisqa. Masi chiqaqmi ki sumaq simiqa. Chayraykun masi haqay waranqa pusaq pachaq tawachunka tawayuq watamanta ñawpaqman kunankama juicio p'unchaypi tarikunchis. Purificación del santuario. Ima wasitataq Dios ch'uyachishan haqay hanaq pachapi wasita santuario celestial.
Ima sumaqmi wawamasiyki Diospaq simin k'apaq Bibliaman hina historiaman hina sinchi sumaq k'apaqpuni kawin wawamasi. Chaytanchi ñawpaq ángel hatun kunkawan wahakushan husgana p'unchaymi chiamunña. Wawamasiykunanmi tarikushanchis chay p'unchaypi juicio p'unchaypi. Chayrayku nimusayki tukuy sunquywan wayqay panay pikunachus uyarikamushanki. Astawan kunanmanta mashkakusun Diosninchista. Kawsayninchis t'ijrasqa kananpaq, sunqunchis t'ijrasqa kananpaq, lliw ima mana kaqninchis maqllisqa huchanchista riqsikuspa, Jesucristota qawasun paypi hapipakusun, paypichus hapipakusun wawamasiy, manan karunchasqachu tarikusun. Hinaña juicio p'unchay kashan wawamasiy, atipasunmi imaraykuchus Jesucristo qanrayku nuqarayku wañurqanña. Paywanqa chay juiciopipis wawamasiy atipasunmi. Ichaqa qanllachus nuqallachus atisqanchiswan mana wawamasiy huchasapan kanchis. Chaytanki hallp'apachaman willarinanchis. Husgana p'unchaymi chiamunña. Yayaq siminmi chayta willakun haqay ñawpa timpumantaña, haqay ishkay waranqa kinsa pachaq rikuchiyta rikurirqan Daniel uyarirqa. Y chaymi junt'akun wawamasiy el año 1844 haqay waranqa pusaq pachaq tawachunqa tawayaq watapi. Wawamasiy wayqay panay, ki sumaq simita sunqunchisman churaykuspa, ima sumaqta p'uchukaykusun, ki sumaq lección yachayninchista mañakuywan yayanchisman hapipaykusun tukuy sunquwan. Ancha munakuq yayay, ima sumaqmi ki sumaq simiyki. Iminan haqay profeta Danielta rikuchirqanki, hayk'aqmi haqay husgana p'unchay qallarinan karqa. Ima sumaq ki sumaq simiykita ayparuyku, riparayku, junt'akusqanta k'apaqta. Chayrayku niyku yayay husgana p'unchaypiñan tarikuyku. Yayay mañarikamuyku tukuy sunquykuwan. Pampachaykuwayku huchaykuta, Santo Espiritukaq chawpinta riqsichiwayku huchasapa kasqaykuta, t'ijray kawsayniykuta yayay, ima rimasqaykuta, ima yuyaykusqaykuta, ima parlasqaykuta, qhawasqaykuta. Qanman yayay t'ijrasqa kayta munayku qanhina. Yayay yanapaykuwayku. Iki sumaq simita hasta wawamasiykunaman willarinaykupaq yachayta quykuwayku, yayay chayta ima sumaqta waqharikamuyku. Sapallan Jesucristo churiyki sutinpi hinataq kachu. Amén. Wawamasiy wayqay panay ima sumaqta uchukaykunchis ki suqta yachayta. Diospaq munayninpi tuparisun haqay qanchis yachaypiña haqay escuela sabática ki sumaq yachayta ki kinsantin killa yachaqashanchis. Wawamasiy Dios aminchasunki sapanka uqnikichista tuparinanchis kamaña.